ngiyabikela mkolo khona ekhaya ubeyilako umtshana mina 53 Mpumalanga mkolo khona ekhaya ngifika nje ngamasonto lapho ngikhonza khona ngimthandazi ngiyakhuleka ngithandaza uNkulunkulu amandla ngongcwele umbolo khona ekhaya ngimkhulekisa ngimthandazisa kuba aphumelele abe nemhlandla konke lakufunako kube kuhle ngasonke isikhathi kuze phakathi amen umbolo khona ekhaya iFacebook anginayo Facebook angisebenzisi umbolo khona ekhaya njengamanje kunomuntu oyibiza ukuthi uyimina uthi umdabula amafinyanga yomswazi angazi umthemba abantu ukuphi ufaka isithombe sami akusimi lo mbukelo khona ekhaya mina ngi-TikTok ngina-YouTube and awuyifaki imali embukelo khona ekhaya ungakhulumanga nami manje nesidingo sokufaka imali but ngisibona isidingo sokufaka imali ungakhulumanga nami wenza i-video call ungibone ngoba manje sekufanele lo muntu usewonokha abantu manje ngegama lami ufaka isithombe sami ka-Facebook uthi ungibani ungidabula amafu inyanga khona lapho mbukelo khona ekhaya dala amafu inyanga yomswazi angikwazi lokho mbukelo khona mina ngumthandazi uDlamini ePitritief eMpumalanga so mawudinga mina uza kumina mbukelo khona ekhaya inkosi ibusise inkosi ekhayisele mbukelo khona ekhaya kodwa engikwaziyo isipho semuntu yenza usithathe noma ungaze wenze inani awusoze wathayini isipho sabantu inombolo yami mbukelo khona ekhaya uyayazi ikhona wayidinga nginikeza bese imbolo kuyangifonela ke ufike kumina la ngikhona khona xasatha ngisePitritief mbukelo khona ekhaya Pitritief yenza i-video call ka WhatsApp ubese uyangibona mina njengoba nje ungibona lapha nje lekwenziwa phaka Facebook angikwazi dala amafi inyanga yomZulu qala lento uyiyeke angithandi akusimi mina futhi loyo okwenza lapho mina ngikwazi lento yenza lapha angase ngiyibone kunemanje leyithele phansi wafatha umthombo sami